Почитовані патраче, добрий вечір. На початку телевізійного магазина опатріме, які прилоги наші новінари порихтали у прешлім тижню. Тот разтвор би дезинфікував ту воду у нашому водному систему і з тим би за dlhší period rішили jednu časť vody. A musím nahlásiť fakt, že to chlorogen alebo správa, alebo tak povedať, taká технологія, ktorá nevydvaja арсен. Поради чашицьким, хто консумує, приношилям благодать. Дабоме, keď je pravilno odchovaná, keď je produkovateľ nepirskal so čím i kedy netreba. I toho roku, na počátku avgusta, Ruski dvor u Šidze otvoril svoje kapuri i zo zradosť privítal umetníkov zo zveci vo veđanských mestoch i zo Horvátskej. Na 6. podobovej kolonii učestvovali 25 umetníky od amatéroch po akademských maľároch. Oni 3 dní boli hosti Grekokatolíckej cerkvi Preobreženija Hospodnjoho i kulturno-prosvitnoho društva Đura Kiš. Đurđevska Havaji žurka otrimana 4. 6. avgusta u prostorio kulturno-umetnickog društva Tara Ševčenko. Tota žurka še otrimuje 4. raz, a tohoročna bula specifična, pretože ju peši raz previhtala nova postanovka organizatoroh u tim društve. Manifestacija Đurđev otvorenog šerca otrimana sobotu 8. avgusta na sportskim poligonu u tim Valalje. Zjedinjeni farbi zvuku, organizaciju, która nastala u januaru, tvorija 3 členi, Boris Baljin, Nemanja Otić i Mario Trtić. Taški možu bud skorjani, platnovo, heklani. A jak možna pravi tašku zos paperu, ukaže nam pani Paulina Takač zos kuli. Toho roku tiž učestvovali 4 ekipi, nogometni klub Petrovci z Horvatske, fotbalski klub Rusin z Ruskog Kerestura, fotbalski klub Bačka z Đurđova i domašnji fotbalski klub Iskra. Sobotu še baveli polufinalni zmahanja. U peršim baveli Keresturci i Đurđovčanje i prisutni na stadionu mogli vidjeti interesantne zmahanje po konjec. У 2014 року явне комунальне підприємство Руском з Руського Керестура відтворило приходи 34 мільйони динарі, а розходи 32 мільйони, co znači že robili pozitivno, a z ostima sredstvami i dodatnima od opštini i pokrajini už u tim roku maju veliki plani kotri vjazani za kvalitet vodi u Valalje. Jedna z najkritičnejších tém u Vojvodini to kvalitet vody. Poznate, že jest malo valalo gdje voda za pice potpuno ispravna i bezpečna za hasnovanje. Preto vekšina lokalnih samoupravov s pomocu republičnih i pokrajinskih organov robja na tim, že bi voda za pice bula bakteriologijno ispravna. U Ruskim Keresture podobni problem i perši kročeg u takej vodi už napraveni. Javne komunalne podprijemstvo Ruskom po konkursu Pokrajinskog sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i ljesarstvo dostal 10,5 milioni dinari za virobog postrojenja za dezinfekciju vodi za pice s zmišanim dezinfikantom s procesom elektrolizi vodove rozpušćenjini solji. Tот разтвор би дезинфікував ту воду у нашому водному систему і з тим би za dlhší period rішили jednu časť vody. A musím nahlásiť fakt, že to chlorogen alebo správa, alebo tak povedať, taká technológia, ktorá nevydvaja arsen i KMNO4, ktorý máme problém u našej kristalickej vody, on daljem dezinfikuje vodu. A je dezinfikuje na telo, že do krajnjej nitky. Znači, budeme mať kontrolu nad tým pre kompjuteroch, gdje budeme bezpečni. Po slovoh Igora Fejdija, chlorogen perši kročeg u budovanju fabriki vodi u Ruskim Keresture. U tim idejnim projektu fabriki vodi navezene, že bude dezinfikacijone sredstvo za vodu, ktoré my dobijeme toho roku. Sredstva sme tiež tak dobili od pokrajiny i od opštiny. Takže poznejšie nárok dlhšie bude robiť projekat detaljnejšie za vodu i konkurovať do pokrajiny. Mi budeme už mať jednu fázu, a to dezinfikant, odnosno chlorogen. Tota fabrika vody bude automatski tunča i projekat bude tunči. Chlorogen planovani že bi bol priključeni na žridlu vodovodu u Ruskim Keresture, a bude zmesceni u kontejneru na kolo 10 kvadratnih meteroh. Pod kontejner bude práve položený tu.
da se še tako rozčisti teren, normalno všetko posle tendera, ktorý prejde, baš dneška praje položený tot tender na portal, znači dneška 4. august, bude trvať do 4. septembra, potom vezi za otvoranje tendera na bavko i ide žalbeni rok. Posle žalbenog roka, či bude či nie, ide odluka o dodeli ugovora, gdje možemo potpisovati dogovarku, znači ugovor za kontrakt za firmu, ktorá bude najpovoljnejša i robota ruša. Znači mi očekujeme, že to roku bude završený chlorogen, že pravi bude tu na tim izvorištu, gdje teraz instalowany na nasz wododny system, gdzie jeszcze projekt frekwentor regulatora i softverskih takih parametrów bude prowadzić potrošnja našej vody i te još bude ih vecka dezinfikovati. Projekt dezinfikatora vodi, kotri blisko realizaciji, veljo osучаснyi i zljepša kvalitet vode u ruskim keresture. Nazdavame še, že to bude na isce kročaj napredog u veljkomu projektu, kotri šitski keresturci dlugo čekaju, a to fabrika vodi. Produkovatelje Paradičov toho roku nije zadovoljni za cenu svojho produktu. Rok výhodný izjavil še zvišok, a i uvožníky še ostarali uvestoti červeni plodi z okolných žemoh. Paradiča je jedna z obljubenšej ljetnje željenjavi. Każdy ju ljubi konzumować, i prerobenu, i švižu. No, ona njeljem poživa, ali i lik. Už odavno poznate, že je baš dobra za ličenje chlopskej prostati. Vjerojatno, že je i za žene likovita, ali to jeszcze nie prenajdzene konkretno. Ale paradiča šitskim, ktorí ju konzumuju, prinošiljem blagodat. Da bome, kad je pravilno odchovana, kad ju produkovatelj nje pirskal zoščim i kad je nje treba. Jedni z takih, Đuđićovo za Srbobranu. Mi radimo isključivo bele parade. Mi produkujeme už roka miljem fajtu bele. Kupci ju ljubja, a dobra je i za transport. Nje dava veljoljem 5-6 kili po struču, ali dumom, že njema konkurenciju u okolisku. Slovo o holandskim hibridu tip jablukara, jak še navoluju paradiči, ktorí zdabu na plod javlonji. Mi obično idemo na ukus da se to mušterijama... Nam važni smak, a nje urožaj. Mušterija kad kupi muši prisc i na jutre. Normalno druga važna prikmeta, ktorú paradiča muši mac, to tak volana transportabilnost. To jest plod muši bud stvardi vecej dni, a nje že bi omeknul už jutredzenj. Đuđićovo svoju paradiču i paprigu, co im hlavna ljetna produkcija, predavao je svojim kupcom na veljko na novosadskim, limanskim i detelinarskim pijacu, a rozumiše, maju i vlastni pult na srbobranskim pijacu, gdje predavaju 2 raz do tižnja. Ke drob jest preveljo, već ju davaju i na kvantaš. To familijna robota, gdje každodnjovo robja Saša, jeho supruha i sin, a do pomoci prihodze i dzivka i žec. Zo 7 plastenikoh, a to 5500 stručov paradiči, na koncu sezoni poberame 3 vagoni. Mi zadovoljni zos takvu produkciju, a zos minimumom hemiji. U Đurđove Janko Bojila tiš familijno produkuje željenjavu. Imam 4 fajti paradičov, imam talijanski šljivar, imam tot čučevac jabučar, imam toti 2 fajti visokih paradičov i imam 2 fajti čerijov. Čeri bars dobra paradiča, slatka je, dobri sorti sam vibral, toto sam z Amerike prinjesel, kad sam bol pri zecoh, kupil sam seme ta pačimiše, tot šljivar čeri, a tot okrugli čeri, to sam kupil u nas, to dumam, že holandske seme, isto bars dobra fajta, slatki su, jak da ih človek podcukruje na tanjeru, i to bars dobro ize na pijacu. No, tradicija ipak klasični paradiči, veljki jabučar, to prava paradiča. To novosadski jabučar? A nije novosadski. To novosadski jabučar dom, že njih to veci nie robi. U stvari može bud zhodah to i robi, ljem za nas produkovateljoh je nje rentabilni zato, že su mehki. To bars ukusna i smačna paradiča, ali kad ju pooberaš, možeš ju jutre za njim predati, už na pojutre je bar zmeha i nje se u njih to kupiti, sve ziljem za preradu, za varenje. Međutim, je raznorazni jabučar, u tipu jabučara paradiči, holandskih proizvođačov semena i bar su dobri i možu še malo dluže predavati. To šitsko hibridi, hej? A uglavnom šitsko hibridi. Možeš každi rok kupovati našenje? Každi rok se kupuje našenje, nije do habijanja svojeg našenja. Pan Bojila ma menšu zahradu od Đuđićovih.
u ktorej pestuje i na otvorenim i u plastenikoch veci jak 50 fajti rižnih rošlinoh i každého vikendu predava ljem na novosadskim limanskim pijacu. Keď mocna sezona robu noši i prestizeň, kedy god mu obowiązki u zahradi dopušća. Pomáha mu supruha, keď se vraci zo zroboti i sušeda, ktorú trimaju jak člena familiji. Pokryte to všetko z vodu, všetko što robi, co še hvari jak treba, veljo je tu edukaciji, veljo še čita, veljo še poklada pažnja da to bude savremena proizvodnja. Najveća počesko cena. Cena toho roku loša, zato že paradiči izrozeli dobre. Šitski je velika ponuda na tržištu, do skora bul i uvoz paradičoh. Uvoz i obsjažna domašnja produkcija našim produkovateljom nje na radost, bo cena niska. Varja, že im ljepše kad slabo zrodzi. Već cena visoka, ta su na istim, a menješe naroblja. Bo inputi každi rok vše drahši, a cena finalnog produktu nje prowadzi zwiększanie układania. Našenje nje tak podrahšuje, to je vyražené z roka do roka u evroh, takže to stoji, to je iste. U odnosu na naš dinar podrahšuje normalno, ali dost podrahšuje to ti čireva, foliji i tako. A jaku hemiju hasnece? A hemiju uglavnom patrim da bude za organsku proizvodnju. Hemija. Jest u nas da še najdem, a pravda že je veljo drahše, jak su klasična, ali možeš najs. Možeš je ljehko najs, možeš je ljehko najs, međutim i dobavljam za rečeske mi prinoša i z Italiji daco i tak, snahodzim še. Daco z Mađarske. Ali uglavnom trudim še da hemija bude prilagođena organskej proizvodnji. Prave pre veliki troški za zaštitu, Đuđićovo toho roku nabavili mašinu za distribuciju pesticidov, ktorá pravi molhu, tak volani za molhov jovač, abo po njemecki folger, bo ju tak vekšina ľudzoch navoluje. Poteraz sme robili zo klasičnu pirskačku u kapacitetu 100 litri. Žena cahala čerevo pred plastenik i pirskala každú rošlinu dookola, ali sme pochopili, že na tot sposob nemož celkom zaštitiť rošliny i vec žena na internetu našla tot folger. Zo z ním še 10 raz menej troši na pesticidi. Do pirskačky od 100 litri še je kladla štvarcina litri i opirskalo še 3 plasteniki, a teraz do folgeru lijem 100 ml i 100 sredstva i opirskam šitski 12 plasteniki i išće i ostanje, a vodi še potroši 24 litri. Šitsko dobro i efikasno opirskane, a človek nezagrožen. Posle tretmanu še plastenik muši zavrez na 24 hodiny. Tota mašina koštala skoro 150.000 dinara. To je investicija, ktorá še nie odplaci tako i toho roku, ali nam Republika vraci 45% ukladanja bez PDV-u, ta očekujeme, že nam še vraci kolo 60.000 dinari, co nam bars značne. A folger bi sme kupili i keď bi država nje refundovala sredstva, bo to bars efikasna mašina, šporovna, a menje škodljive i za kupcoh i za nas. Treba že bi ju malo každe vekše gazdovstvo. I Bujilovo i Đuđićovo bez hljivskog hnoju ne može zadumati svoju produkciju. Đuđićovo, poneže na istej površnosti, maju 3 kulturi za šorom, každa jari do každého plasteniku unoša po 3-4 toni hljivskog hnoju, a u sezoni še prek zveljine sistemi dodava ljem, kalijum i kalcijum, bo na horučavi rošljini toti elementi ne možu vycahnuti steljo, keľo im potrebne. Bujilovo na totu zahradu površnosti pol lanca hljivski hnoj dodavaju po 6 prikoči každi drugi rok. I rezultati obačljivi. Toto môžu potvrdiť i zadovoljni mušteri na limanskim i drugih pijacov, gdje stihuju produkti tih vrednih produkovateľov. U Novim Sadu počala volonterska akcija renoviranja malej sali Ruskog kulturnog centru. Ideja akciji ušorjovanja malej sale Ruskog kulturnog centra še zjavela pre potrebu, že bi še u centru obezpečil prostor za robotu s mladima, ktorí by chceli učiť ruski jazyk.
Учительки заінтересовані, щоб тримали аж і години руського язика tu, da sme nadumali, že by mi to všetko mohli zbiť, zložiť na jedno mesto, že by še djeci tu chodzeli i baviti, i učiti všetko, ale že by nam djeci mogli hoditi tu, mušama za jakie osnovni uslovija. Tak sme i rušeli i hľadať penježi na osnovi toho, že by sme mogli za djeci osnovne, to co najmenej treba, že by sme porihtali, že by djeci odješeni mogli prihoditi tu. Takže zadumali sme zrediť tu jednu salu dzezme i toalet, ktorý by djeci mohli kasnovať, že by tu prichodzeli voljem teľo dvaraz mešačno, že by boli všetky, že by še baveli. Tak sme znači rušeli. Dostali sme penježi, gdje sme všade hľadali, dostali sme penježi, ali sme še poradzeli, že penježi potrošíme na materijal, a robiti budeme sami. Znači, každé zna daco porobiť. Keď to zbije na hromadu, každé daco zna i думам, že napravíme to, co sme zadumali. Po slovoch organizatorov, volonterov za teraz nie bar zjest, ali še nazdávajú, že ich bude veci, co by omožljivelo, že by še prostor uspішно i po planu ušorel. Zadovoljni som s ohľadom, že nie veľa ľudí učestvovalo. Normalno, že ani nemohlo biti dajaкі okremni efekti. Plan tak je, že po 20. august zakončíme toto salutu. Znači, toto obivanje, to muroh, toto tej vlahy, tako da rešime. Uvidíme, keď še uklopíme s finansijnima sredstvami, da porobíme i izolaciju dolu, da nje caha od dolu vodu. I znači biljenje, laminat tu dolu pridze i to je to. Toto tu što pod njima, to lamperija, to ti šper ploči i isto tak jagodi tam še obilji, dolu novi cehelki pridu. Posle toho planujeme i dalje, že bi še robila. Treba i za krice porobiti, i struju, tištak i zadnju salu bi sme isto tak mogli sami. Ne treba tu veľo peňažno ukladanja, keď budeme sami robiť, takže by sme zredzeli i dvor, že by nam to kraše vypatralo i že by nam toto Ruski kulturni centar boli jak druge obiste, že by sme tu prihodzeli družiče. Zainteresovani, kotri majú dzeku učestvovať u akciji, še môžu javiť direktno abo naj naščivia Facebook blog Ruského kulturného centra. Ja povolujem covece naših ľudí, ktorí zainteresovaní, ktorí majú kedy i dobru dzeku, ktorí majú, že by prišli pomôcť, bo nám naiste treba covece ľudstva. U Ruskim dvore u Šidze včera zakončena podobova kolonija, kotru vjedno u 6 roki organizuju Grekokatolicka cerkva Preobraženija Gospodnjoho i kulturno-prosvitne društvo Đura Kiš. Naša ekipa umetnikov naštivela pijatok 7. avgusta. Roku na počátku avgusta Ruski dvor u Šidze otvoril svoje kapuri i zo zradost su privital umetnikov zo zveci vojvođanskih mestoh i zo Horvatskej. Na 6. podobovej koloniji učestvovali 25 umetniki od amateroh po akademskih maljaroh. Oni 3 dni boli hosti Grekokatolickej cerkvi Preobraženija Gospodnjoho i kulturno-prosvitnoho društva Đura Kiš. Mi jednak organizujeme túto podobovú kolóniu, takže keď oni učestvujú, i my, i máme da po isti obovязки spram tih ľudí, ktorí poprichodza. Tu majú i prebuvanje, da ostavajú materijal, hej? Hej, majú tu prebuvanje presto ti 3 dni, dobivaju materijal, platna i farbi, a istočasno šitske zmescenje od rana do večera, znači popratne so šitskim tim, so spoludzenkami, s večerami, a istočasno šviženje i šitsko drugeco, so sostoj na čas jednej koloniji. Prekrasni ambijent Ruskoho dvoru, harizma, ktorú Mazda nije i hostoljubivost domašnjih pričina, že bi še umetniki zo zradostu schodzeli u Šidze. Bar skrašnje, to ti Sremci bar ljubazni, bar gostoljubivi, bar nas krašnje i dočekaju i u hostca i Bog zna jaki su uslužni, takže nam krašnje.
Ove godine sam 5. put ovde i moram da priznam da prve godine kada smo se okupili nismo se poznavali, pa smo se svi nekako merkali, bili oprezni jedni prema drugima, ali ovo jako lepo, toplo zdanje, puno dobrog duha, lepo gostoprimstvo nam je pomoglo da se zbližimo, da se upoznamo i da svaki avgust dočekujemo svake godine onako sa nestrpljenjem i da gledamo u poštansko sanduče da li smo dobili pozivnicu za likovnu koloniju u Šidu u Ruskom dvoru. Pijetiras tu teras, znači otprilike jedna dobra polovka stare društva, a druga polovka nove, takže vše jest da co nove ideše čuje, ideše nauči, ideše co še tiče roboti, a co še tiče jak da povem, opštoj atmosferi vam na super spravdi dom, to jedna ljudi za pozitivnu energiju pridu, ohabja šitski brigi doma i pridu opušeni i tak še najljepši robi. Drago mi je što sam došla na poziv gospodina Režaka. Prvi put sam ovde, ali se osjećam kao da sam od uvek ovde. Izuzetno je prijatna atmosfera, ljudi su divni. Vidim da smo i uradili puno, što znači da je atmosfera inspirativna, tako da za jednog umetnika ovo je zaista najlepša moguća sredina gde možemo da uradimo neke dobre i lepe stvari. Fine društvo tu, prijemne, druge motivacija na visokim urovnju, a z druhého boku i toto dobre, že nemáme odrezenú tému, ale robíme po svojim toto, co my žadáme i co dúmame, že bude prikrašovať tot Vladičevski dom u Šidze. Ja sam 4. put danas ovde i ovde je pravo zadovoljstvo biti. Jer imamo jako dobrog domaćina, gospodina Režaka, koji je vrlo dobro organizovan i ima nas iz više mesta i rado se srećemo, i oni koji su bili prvi put i oni koji su danas prvi put. Jako je lijepo prijateljstvo, ima nova poznanstva, ostali smo prijatelji, radujemo se jedno drugom kad se vidimo, kad se sretnemo, i to je širenje ljubavi, znate. Čovjek je sretan ako ima ljubavi u sebi, ako ima u duši mesta za ljubav, za druge ljude. Pa i ova kolonija može se nazvati da je to jedan deo ljubavi, ostavljamo jedan deo sebe. Svi smo došli da nešto poklonimo. През подобову колонiju u Šidze za 6 roki prešli već jak 60 umetniki, ktorí organizatorom poteraz podarovali kolo 180 maljunki. Ovo zdanje je vrlo dobročinstveno. Pravi mnogo toga dobrog svojoj zajednici i svojoj okolini. Tu imamo zabavište, tu imamo crkvu, imamo udruženje koje okuplja decu sa posebnim potrebama, imamo dobre usluge i dobre vibracije, dobre ljude i dobre nade. Ne znam kako to da bolje objasnim, sve je ovde dobro i to mora da se prenese na sve ljude koji posete ovo zdanje. Podobova kolonija u Šidu trva 3 dni, či to dość času, že bi še zakončil jeden maljunok? Všetko zaviši od toto, co robice. Ja robim z olejovima farbami, oni še tako sporše suša, akrilni oni še veljo šviće suša, takže može fričko da še zrobi motiv. A evo ja vžala jeden motiv, ktorý tak zaviši jak slunko i jak cinta. Počala sam rano, gdje bila jedna slika, teraz už druga, takže teraz tako toto, co še zdohadujem, jak bi pa trebalo, toto, co može teraz zrobim. Kto co nadumal, to robi. I ja evo robim Anhela teraz, baš zato že sme u cerkvi. Ja robim prirodu, takvu vidumanu, a poneže sme tu blisko Fruškej gori, ta reko daku zi brehi da namaljujem i travnjaki, dajaki ričku, dajaku i tak. A ja vše robim na sklu, poteraz sam, to u 6. kolonija, hej, poteraz sam robila koji su ptici, životinji, ljudzo, ktorí lapaju ribi i take, a teraz sam še opredeljela, i skori sam še opredeljela, ali teraz baš za Šid robim
taki starinski mebelj. Taki jak ніхто веце не чува і не пам'ята, hej. Takže tu sam namalovala jednu tu životsku ladu. To je starinski karscelj, na njim sakajtov za zmuku, kantički za mlijeko kisle, kerpara, taki motivi teraz, že ne ostanje to zapametane. Попри Шицького, попри самі роботи на їх творах, ми їм зробимо одну таку, одну малу екскурзію до галерії Сави Шумановича і до Іліянума, того уметника нашого познатого Шиđanskого. Pogotovo već kad nas čujeme da je dom naših umetnikov, abo jednostavno máme rekreaciju, kotra vyplnjeta z osnovim, že bi ljudi zeljem nje robili, ali že bi mali taku za rekreaciju. Širenje pozitivne energije i ljubovi, ktorú vyznačili umetniki, bude predlužené po zakončenju koloniji, poneže ih maljunki dostanju na darunok najljepši tamburovo orkestri na festivalu Melodiji Ruskoho dvoru, ktorý še otrima 5. septembra u Šidze. Почитувані патраче, здогоднями вас хторі прилоги се годни патриц по конець емісії. Đurđevska Havaji žurka otrimana štvartok 6. avgusta u prostoriju kulturno-umetnickog društva Tara Ševčenko. Tota žurka še otrimuje štvrti raz, a to ročno bila specifična, pretože ju peši raz privihtala nova postanovka organizatorov u tim društve. Manifestacija Đurđevotvorenog šerca otrimana sobotu 8. avgusta na sportskim poligonu u Timvalalje. Zjedinjeni farbi zvuku, organizaciju, która nastala u januaru, tvorija trome členi, Boris Baljin, Nemanja Otić i Mario Trtić. Taški možu bud skorjani, platnovo, heklani. A jak možna pravi tašku z paperu, ukaže nam pani Paulina Takač z skuli.
Того року тиж участвували 4 екипи: nogometni klub Petrovci iz Horvatske, fudbalski klub Rusin iz Ruskog Kerestura, fudbalski klub Bačka iz Đurđova i domašnji fudbalski klub Iskra. Sobotu še baveli polufinalni zmahanja. U peršim baveli Keresturci i Đurđovčanje i prisutni na stadionu mogli vidjeti interesantne zmahanje po konjec. Za žurku na Havajoh mladim nije potrebni veljo dinari i daljeke putovanje. Dozdin buloljem priz do Đurđova, do prostorija kulturno-umetnickog društva Taras Ševčenko. Tam ih dočekala atmosfera jak na Havajoh, zoz havajskima prekraskami i dobru muziku. Đurđovska Havaj žurka otримана 4. 6. августа у просторију културно-уметницкого друштва Тарас Шевченко. Тота журка ше отримуе 4. раз, а тоорочно була специфична, претоже ју перши раз превихтала нова постановка организаторов у тим друштве. Каждый рок ше веци младих се варали нjelem z našого mesta, ali iz drugih mesta, znači bio to ti našo žurki, druženja. Možda budem i najinteresantnejše, zato že su tematski, že mladi zu skudu potruze da tak krašne ušorja tot prostor. Mladi prijemno nje spozivani kad ih povolame na takvu neku našu žurku. Šitski bar zdečnje su pris i voljni su. Jedinim problem to prevoz. Znači jak pridu, jak se zorganizuju. Financino pomognu nacionalni sovjet Rustacov, a tak mladi iz skudu tu pravili kreativni robotnji i ukrašovali što to ti ukrasi oni napravili i pokvačeli u krajnjem slučaju i to šitsko ti hordoviki i šitsko oni to sami zorganizovali i poprinašeli, porobili. A či mladi maju dzeku, že bi také daco robili? A maju. To nam milo, že nje treba ih veljo zazberovati, znam što objavi u grupi na Facebooku i tako še šitski pozberaju kjedi god da še zakaže termin. За автентични хавајски амбиент ше остарала младеж у културно-уметницким друштве на креативних работњох, где здумала јако квециц простории, правели хавајски ланцушки, ktorí každому подаровани на уходзе. Сандра Барањ, дотерашња организаторка, пренесла штафету, а ѓурѓовска организација ше указала јак схопната млади могли уживац у прегокеански атмосфери екзотичnog острова. To najljepše prehodzi u našem Štretku. A dokaz, že to naiste dobre, toto, že nas naščivjuju mladi iz Kerestura, Kocura, Novog Sadu, Verbasu i iz drugih mestoh. Važno, že to zažilo, to najbitnejše, že mladi povjazuju, že še druža i думаю, že še nastavljaju družiti, to najbitnejše. Z roka na rok še veci, še prihodza abo drugi, abo isti, njebitno preširuje še zajednica, a to cilj. Mladež še švitko pozberala ta horuca, pravijak na Havajoh bilo od počatku, a za muziku na tim večaru še ostaral Đurđevčanom poznati DJ Marko Vuletić. Taki žurki u stvari zbližuju. Šitski še opušća uz muziku i vecka, jako da dobijeme neku hrabrost, ta vecka máme šljebodiše upoznat s novima ljudmi, pobešedovat, ostvariti neki kontakt i tak dalje. Odlično počalo, už še veljo masi pozberalo i dom že bude super. Pomaham tu za koktel barom, tak. Znači nješka zace robotni večer. Nije tu veljo roboti, i robotni i paradni, jak bi še horelo. To Havaj party, ktorá mi šestra odobrala, za nješkajši specijalni večer, Havaj party. Уход бил 100 динари, а то бул ишче еден способ и добри приклад софинансувања того вечара. Финансино их потримало и работне цело за младеж националного совиту Руснацох, ktoré за тот проект наменило 10 тисјачи, а за циклус креативних работњок, меѓу ktorima була и работња за Хавај вечер, младеж достала 12 тисјачи динари. Тоти динари co mi z tih uchodnicov zarobíme, oni už na dajaki sposob potrošeni. Jedna čast, pretože i to ti hordoviki i DJ i to všetko še nije zoz toho fondu z nacionalnog sovita, takže na dajaki sposobi s tima uchodnicami mi nadomestíme to naš trošak.
Že mladi Rusnaci zainteresovani i na moderni sposob družit će u kulturnih društvoh u svojih valaloh, dokazali Đurđevčani zoz polnu prostoriju veselej mladeži. Bilo bi tu i vecej mladih i zoz drugih mestoh, kad bi še organizoval prevoz, za co je s prostoru nada jednih zoz šljidujucih žurkoh. Đurđovčanje še naisce môžu pochváliť so stižňom, ktorý bol polný so slučovanjami. Štvrtok bola organizovaná Havaj žurka, a sobotu na šore bola rock muzika na manifestaciji Đurđov otvorenog šerca. Manifestacija Đurđov otvorenog šerca otima na sobotu 8. avgusta na sportskim poligonu u Timvalalje. Zjedinjeni farbi zvuku, organizaciju, która nastala u januaru, tvorija trome členi, Boris Baljin, Nemanja Otić i Mario Trtić. Oni organizovali celodnjovo aktivnosti. Za cilj ima da pošpiši daki muziku u Đurđove, kulturnički društva, možda da vidimo jak funkcionišu i animirati cali valal. Prez našćevitelje mogli vidjeti nastupi upoznače s dvoma kulturno-umetnickima društvami Tara Ševčenko i Branislav Nušić, a večer po Đurđove otukovali rok melodiji. Generalni sponsor manifestaciji bila opština Žabelj, pomogla i mestna zajednica, a ti živeli zoz valalu financino, ali i zoz osobnim doprinošenjom u realizaciji toho dnja. Mamy i organizaciju i teraz pierwszy raz manifestacja, możemy obczekować i dejaki drugi projekti zoz tej organizaciji i może budući dejaki manifestaciji, ljebo za narok. Mi tak i zadumali zato što je festival vola Đurđevo otvorenog šerce, da probujeme malo i pomoć Đurđove posle to, da nje budzeljem baš jak raz ročni, da še pozberamy i da nas vecinjeti. Takže potrudzimy še pomoć Đurđovu. Jakše zmerkalo, zvuki roka boli vše hlasnejši, a ľudze vše barže popolňovali poligon. Hoć 2 dni pre tu manifestaciju u Đurđove bula organizovana išće jedna žurka, to nikus nije zavadzalo. Ta u školu dzešec odzin večer moglo vidjeti zveli ruki u vozduhu i počustvovati dobru atmosferu. I bar dobro što to teraz napravilo, že bi še baš preto tako Đurđevčanje i pogotovo mladi porušali. Skoro še otrimovali koncerti podobni tim, organizatore bili drugi. Očigledno, že Đurđevčanje ljubija i uživaju rock muziki, takže vše bili koncentrisani na to smera. Ja думам, že to teraz jeden väčší stupeň, ktorý ukazuje, že nielen narodna muzika žije, nego že jest i rock festivali, ktorý evo tak doprinoša, a za Đurđev думам, že to veliki korak. Fino, veselo, veljo ih prišlo. Jest veljozeci, uživame, behame. Družice se šit. Hej, družime še. Ti še družiš? Povedeco? I omu še pače muzika. Hej. Na rock setnucu nastupili velji bendi Wolfram, Next Codex, King Nothing. Glavni bend večara boli Party Breakersi, ktorí rozohrali masu, a potim nastupil i đurđovski bend Vrata Raja, odnosno Zveri Raju, bend u ktorým še bešeduje i po ruski, ljevi mišći hibi že bi na tim jaziku zahrali. Vrata Raja, ljepo jak bi Rusnaci vareli Zveri Raju, za šiski sme tu. I nješka se posle roka pauzi oznova nastupace u Đurđove. Jaki to dožice za vas? Točno tak, máme super nahodu, Party Breakersi nam predgrupa takvi padlo, bo hrajeme ostatnji i to za nas super nahoda, že bi sme učestovali i že bi sme še vraceli na scenu posle roka. Želame da še pozberaju mlade ljude, da vidze živo, može biti dobre, že njemu šiljem do Varoša da še vidze na vejaki provodi. Jest dost mladi bend, ktorí tu hraju i za samo Đurđovaljem jest 3 bendi već, to budu hrati tu i думам, že to ljem dovoljni razlog, že bi dahto prišlo da vidi co še to slučuje u Đurđove. Veli našćivitelje spominali podobni manifestaciji, ktorí še otrimovali u Đurđove, ali nje zažili. Z ohľadom na atmosferu na koncertu možeme zaključiti, že taki manifestaciji i po menších mestoch žadani, a i našćeveni, da bi ih trebalo začuvati. Prek interneta može vidjeti i naučiti z veliko koji čoho. Kto ma talantu i srpezljivosti može započati z rižni roboti. Jedna starša pani opredzeljela še praviti staški za mladih. Že to nije češka robota, prešvečice še i sami.
До културно-уметницкого друштва Гавриил Костельник у Кули каждый во второк и штварток приходза жени котри љубјави шивац, хеклац, ткац и прави здајаки прикраски, а и хлопи им правија друштво. Тото здружење жено волаше идеја, а там сме упознали малженску пару Такач, котра започала пестовать свој хоби вједно за стима котри мају подобни интересовања. Ovo je udruženje kreativnih žena koja se bavi raznim kreativnostima, koje se retko sad već viđaju zato što ljudi manje obraćaju pažnju na takve stvari, ali opet, eto, postoje ljudi koji se bave time. Рижни прикраски правјаше зо сплатна, волни, цвернох. Жени правија ланцушки, мендјуши, а Паулина ше определjela за ташки. Прег интернета видела јак ше правја, а част својого знања и вам пренjеше. Vežnješe paper po výboru jaki, uglavnom da ne bude bar srobi, porežeše ho, paperi mušabos jednaki, šitski jednaki, to treba jedna jest mašina za rezanje i narežeme paper, preljipime ho zo selotejpom, na každý paperik treba zalijepiti selotejp. Oštrihnjeme i drugi kraj oštrihnjeme. Keď sme tak napravili, keľo máme, že nam treba, to še na stol, to na veliko švedska keľo treba nam za taški. I vetkali zohiname paper, jak god da ked z bombonog djeci praveli, bomboni sme jedli i praveli sme taki jedan kraj, drugi kraj, treći i teraz zaš, isto na poli i toto pola na pola. Tak i dobili sme jednu tak da pojem kocku. I tak pravime kocki perše, to taki kocki. I teraz z tih kockoh pravime taki pantliki. Kocka ma z jednoho boku 1, 2, a z druhého máme 3. Vece máme tu do ti paperiki, znači to co má 2 ide vše dolu. Udivame do šora od dolu. Znači hore nam ostavaju to ti co maju vece i paperiki izloženi. A od dolu, evo od dolu, to nam bude dolu. Teraz zaštak, to tu co 2 dolu položime to co hore, udzivame do dolnjej. To ma 2. Tak. I napravime taki pantliki. Keljo nam treba za jednu tašku, na primjer za tašku 5 šori po 24, po 20 i zložime. Evo, teraz sme spojili toto do kruha jednoho i to teraz taka bude tašnočka keľo sme napravili toti. Teraz máme jaki seme, možeme isto tako napraviti da bude jednej farbi. Već možeme šarac, jaki seme, jaki máme paperi i to. Evo ja napravila tu že taki bude. Teraz toto še klaze na toto i šiješe. Znači mušime toto pošiti.
Šijeme zoz iglu i zoz najlonsku cvenu za ribicu, šelapa ribi, zoz nju šijeme. To je kažu, precahnjeme. Da še nam je pare. Šijeme tak do kruha. Cali kruh kad pošijeme. Već kad donji spodok še zošije, tak, isto, ali to ti kruji šijeme keljo sceme, jaka treba da bude visoka, jaka, eto, tak. I već kak zošijeme spodok, na primjer tak jak na tej taški, spodok ušiti, spojeni spodok, ugli treba da budu taki, obidva jednaki, spojeni i znači šili sme dok sme sceli. I teraz treba da še kapča, dah to kladze cipzar nuka, a coškal to ti kapči i konače krašnica kapča, a tu to ti okrugli i tu ide lancuščok, ljebo už jak natej zoz toho. Zoz makrameu opravene toto, uzali sme i evo tašnočka gotova. Panie Paulina napravila veljotaške, ali to nije šitsko. Jej obisce prikrašuju i kerpari. Vitkala ih na krosnoh, kotri napravil jej suprug Janko. On ju potrimuje i učestvuje u jej robotoh. Nacrt, da povem, sam znjal z internetu. Moš na internetu najšitskoho, da i toto. Drevo sam nabavil u Novim Sadu, to varena bukovina, u stvari parena bukovina. To še ljehko obravija, tak je drevo i ljehko robit za njim. Mam da jako alatu, kad su potrebne za taki obrobok dreva, da sam šelapil do takej roboti i došao sam do kraju, napravil sam to co sam zadumal i co nam trebalo. To mi bilo najčešće to ti ničelnici robic, pravic i to sam robil. Toto da kus njezvodne za zdrocikoh sam motal a muši šemerkovac da budu jednaki. Toto mi bilo najčešće, inša kev to druge nije bilo problema nijeko. Zvadujem še že mać isto tkala i to ti pokrovci za konje. To bilo bars hrube i to bilo verovatno češke i tako, ali oni nemali inše, a trebalo im i za konji i tako, a tkala i platno, a sme vecka platno do zahradi, veliku zahradu smo imali, da sme biljeli to platno, odnesli sme do zahradi, poljivali ho, kad ljeto, slunko, polivali i ono še vecka bi biljelo, imali smo platna za šice, sad su trebalo bile platno, bilo bar sve biljene. Takačova nam ukazali jak ožili stare remeslo i jak prikrašeli obiste z oskerparami na sposob, jak še da kjedi prikrašovalo. Hasnojuci internet naučeli jak mož pravi staški za mladih, ta verujeme, že i vas ohabeli u rozdumovanju, že jak preprovadzit hasnovito šljebodni čas. Po ljetnjoj pauzi sportski baviska Jaša Bakov predluženi z dvodnjovim turnirom u velikim fotbalu u Kocure. Prilog kotri u Vidzice znjati perši dzenj včera, a Nješka po poladnju odbaveni zmahanja za trece mesto i finale. Za fotbal Šehvari že je najznačnejša pobočna stvar na Šveci, že nie vážne na jaký úrovňu še baví, bo von vše pricahne na stadion krásne číslo patračoch.
Так було і перший день турніра у раміках спортських бавіських Яша Баков у Коцуре. Того року тиж участвували 4 екіпи: nogometni klub Petrovci z Horvatske, fotbalski klub Rusin z Ruskog Kerestura, fotbalski klub Bačka z Đurđova i domašnji fotbalski klub Iskra. Sobotu še baveli polufinalni zmaganja. U peršim baveli Keresturci i Đurđovčanje i prisutni na stadionu mogli vidjeti interesantne zmaganje po konjec. Rezultat u regularnej časci bol 2-2, ta po propozicijoh turnira bi vozeli še penali. Skoncentrovanši boli fotbaleri Bački, kotri posle penalov pobedzeli z 4-3 i calkom zasluženo obezpečili finale. Zmaganje bilo i dobra nahoda, že bi še vidzelo u jakej formi fotbalere dočekuju nastupnu sezonu. Spremni. Mislim sa svojim snagama, tu sve su momci iz sela. Trener nam je možda i najbolji u lizi, tako da mislimo uz njegovu pomoć da ćemo uspjeti da uđemo u veći rang ove godine. Što se tiče ovog turnira, šta očekujete ovdje? Pa ovdje nismo baš kompletni došli, ali lopta je okrugla, trudit ćemo se da, kao i uvijek, da budemo prvi normalno. Pa liga je kratka. Liga je kratka, nema tu 10 klubova. Realno 3 ekipe su te koje hoće da uđu, pa sad nek najbolji bude prvi normalno. Ko su najveći rivali? Kucure iz Zmajevo. Dragi ljubitelji futbala, da vam ne bi bila muka tamo na tribinama, dođite da vidite ovu našu lepu konobaricu, ona služi hladno piće, sve vrste sokova i pivo. A Rusniše išće rihta za nove prvenstvo. Evo, teraz nam toho vikenda generalna proba pred samim prvenstvom, znači jedno zmaganje, ktoré tirva evo i teraz, sobotu, druge na jutre, njezelju, to nam točno týždeň pred samim počatkom prvenstva. Ešte sme baš nie tak porihtani, jak to by trebalo, ali dúfam, že keď prehirmíme perši 2 kola, že 34. kolo už ekipa bude celkom na svojom mese i že nebudeme mať problémy s počatkom prvenstva. Jeden bajaž nás napúšťal, mladý, vrátil sa do Kuli. Máme 3 novi pomocnjenja, ktorí by trebali pomognúť z ekipi, počím bude borba za ostavanje u ligi, u stvari ne znam či povest ostavanje, či napredovanje do višeho rangu, treba, že by sme boli bolje medzi 8 ekipi, že by to ostalo tak, jak to je i teraz. A to bude naš cilj. U drugim polufinalu medzi Iskru i Petrovcami tiž tak bolo interesantne. Nažalj, hostcov zo Horvatske na počatku im še pokaličal golman, ta bavijač stanul medzi stativi i može bud 100 pričina preco Kocurci pobedzeli odličnih Petrovčanov zos 3-1. Šta mi ja думам, jak mi tu že še ne ohanjbime, že i mi máme dosť dobrú ekipu, počím pravíme ekipu za ješeň. Máme das 20 igračov, ktorí kvalitetni i u tej našej trecej županijskej ligi by sme išli na perše mesto. S tým, že nie obterhujeme še s tým, že by boli perši, ali keď sa nam ukáže prilika, že by išli na perše mesto. A i na rok máme 70 roky osnutku nogometnog klubu Petrovci, jak se bavi nogomet u Petrovcoch, takže by sme za nárok ľubeli da máme 2 ekipi zo Bačke, to by bol Kocur i Kerestur, Petrovci i našo sušedove Bogdanovci, ktorí i mi spadáme jak Petrovci pod općinom Bogdanovci. Pojačali sme še, bo rahujeme da padnu na ligu, znači dobre sme še porihtali. Za Jaša Bakov prišli hosti z Hrvatske, že to dako sme zvihli to na dako si isto vekši nivo. Evo dako nam i opština pomogla za Jaša Bakov, stvarno i fala i opštini. Hođi ona u češke situacije, ali nam eto za 50.000 dinari pomogla da otrimame to ti turniri nješka ili jutre. Takže a Iskra sigurno že pojdeme na predok. Všetky to tie ekipice ostali daleko sme mocnejšie. To ukázalo i druhá časť, keď sme bavili jednu, nemáme stracenu, takže eto, i pojačanja jesta. Nadame se, že ujdeme do ligi. 95% z Kocura. Znači máme len 2 zo strany. Znači máme zo Skuli i máme zo Ščervinky. Toto všetko zo Kocura, chlapci. Понеже то турнир у рамиков спортских бависких Яша Баков, водzaci ľudze бавискih zadovoljni z ostim na jaki sposob je organizovani.
Turnir u velikim fotbalu za seniorov najmasovnejši, ali je to njem pre toto, že fotbal jak sport taki, že ekipa čišli 18-20 ľudí futbolerov. Takže u tim je najmasovnejši. Co še dotika toho, že pozbera z ekipi problem. Bo máme ti tri ekipi, ktorí iše, Keljo Teljo bavia to Rusin z Ruskog Kerestura, Iskra z Kocura i Bačka z Đurđova. U Novim Orahove seniore u velikim fotbalu oni še zahašeli, takže oni nie môžu učestvovať, takže tu najčastejšie problem to ti tri ekipi treba vše na istotu štvrté. Od toho roku nam hosti z Republiky Horvátske i nogometni klub Petrovci z Petrovcov, takže toto je međunarodni nezmahanje i toto štvrta ekipa koja popoljnjela to tu čas. Sportski baviska Jaša Bakovše predložuju už iducej soboti na Paliču s turnirom odbojki na Pisku, a domašnji budze društvo Rusnacov z Subotici. Надпомніме іще раз Женєшка odbaveni zmaganja za trece mesto i finale. U peršim baveli Rusin i Petrovci i vono zakončene z rezultatom 4-0 za Rusin. U zmaganju za perše mesto, ktoré zakončene pred samim počatkom našej emisiji, z rezultatom 5-2 Iskra pobedzela Bačku. Počitovaní patrače, bolo to všetko, co sme vám pririchtali za dneškajší večer. Reprizu možete patriť na štvrtok na 16 hodín 40 minúty i na piatok ráno na 5:30. U menu ekipi, ktorá pririchtala i realizovala dneškajšiu emisiju, žičím vám príjemný večer. Doviđenja.